Hagna. Okay, good morning guys. So nami karon sa Hagna. Nigikan mi sa Mua 4:40. Kuha na ron alas 5:50. Among plano Hagna rami. Na-change sa muang una-una musaka kuno mig Mayana. So, hinay-hinayaw na musaka Mayana karon. So para mas manang. Oh my god! Let's go. Morning. Buntag. Ato na patag ra. Unlimited dahon. Kaya ito bungay. Tigil peguan ba? Pughawoy na, pamuko na pod. Morning. Anli ahon yun. Gimana kayak angin?
Alas 9 City. Touchdown namin sa Mayana, Bohol Organic Farm. Ano ang kasulti mo? Gina, mali si Gina. Go na Gina.